Uživajte. Sjajna brzina i na tranziciji i u krivini. Mnogo brz krug ima Radu. Počina u brzinu od 92 km/h na pre mesta inicijacije, što je jedna od jako... ...78 km/h, Darko, brzina pre inicijacije. Nažalost preblizu. Ajmo Dare, ajme na aplauz podrške za Darka. Dešava se. Hteo je spektakularno da prođe kroz ovu krivinu, ali nažalost preblizu je bio. Dovoljno je mali udar u gumu da mu poremeti putanju. Nažalost 0 bodova posle prvog kruga. Na špic desno, još desno tamo na vrh. Još. Bliže je stazi tamo. Čuj ovoga. Alo. Drugi krug za Darka, moj aplauz podrške! Crve. Tako već može. Vidim ti si umišljena kad je sad zaštali sam u sve kone stranice ribijačke. Veliki aplauz za Nikolu Ilića. Po mnogima i vozačima i onima koji prate naše prvenstvo, jedan od najtalentovanijih vozača kod nas.